Akukuhluphakamanga kwaba ingcwele. Ngiyabingelela abashayeli wami, ibandla lonke amalungas. Amen. Ngicele nami ngizosukuma nje nokukhonga ingilozi ezihlabelelo zika-25. Amen. Nkosi yami lithemba lami, siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba noma kunzima abantwana benkosi ukuqhaphamba kwendawo, kodwa siyabonga baba wethu uMshumayeli wanathi ethasikhalami inkosi yamaNazaretha eyaqala eNazaretha. Siyabonga bebangcwele insuku zayo lezi lesikhumbuzo, kodwa baNazaretha amahle angiphumelelanga esikhumbuzweni umsebenzi, kodwa inhliziyo bengikhona nokulinda isikhumbuzo bengikhona. Amen. Ngiyabonga bebangcwele cha baNazaretha amahle Nkosini, imisebenzi kababa omkhulu uMqalendlela siyayizwa kakhulu. Mina ngiyashaya uvala kakhulu uma ngizwa kukhulunywa ngokuhlupheka kwayo, ngizwe ngisaba ukuthi kazi kube njengoba yahlupheka kangaka hlufukela lo Nazaretha ngabe kukhona yokukodwa nami mhlawumbe uNkulunkulu awungikhumbula ngakho engesaba ngakho uNkulunkulu noma engahlupha ngakho uNkulunkulu ngokuhlupheka kwakhe ehluphekela lo Nazaretha. Njengoba kubanda kangaka bangcwele kuthiwa inkosi yamaNazaretha ungoqwana uphelela yini ezindleleni yizo lala bantwana bangcwele noma kuphi noma kanjani ngoba ehluphekela lo Nazaretha. Namhlanje bangcwele singazi noma sisabenza ngakho yini ekade isikhombisa. Siyacela
siyacela ukuthi uNkulunkulu kashamba sikhumbule sabantwana abancane abahamba bephambuke kodwa isikhumbule isithethelele emaphatheni esihamba sibuye sikhuleke kiwo emsebenzini omkhulu kangaka eyawusebenza. Siyabonga bangcwele, sibonga ukhulu, siyababaza ukhulu bokuNazaretha eyasebenzela bona inkosi. Kuthiwa abancane abaqala ukuyibona, abaningi babayibona njengomuntu owuhlanya noma njengomuntu ongaphilile, njengomuntu akangayazi akayenzayo. Kepha siyababongela labo abakwazi ukuthi bebone uqala koNazaretha bese uNkulunkulu ebakhombisa imfihlakalo yasezulwini bese behamba nayo uNkulunkulu. Siyababongela abantwana abancane, siphinde sibonge ukuthi nathi basiza ngokuba behambe noNkulunkulu nathi size sigcine sibone ukuthi ukuba khona kwethu simbone uNkulunkulu. Amen. Siyabonga ngelethu ngelinye lamalanga inkosi yamakhosi iyayihamba izweni ifuna Nkosi intaba engcwele yaseNtakabazi isuka entabeni zaseNtabazwe ithi noma ikhuleka nzimumbe mhlamba abanye bebone ngendlela ukuthi umuntu onganakekile, mhlamba abanye futhi bese bebona ukuthi umuntu kaNkulunkulu ethi noma ecela akacela noma acela kanzi benike ngenhlonipho abanye bebhekele bathi ngelinye lamalanga yangena lapho kusondwa khona kuphelele abafundisi bakuleyo ndawo yathi nayingena bayithatha nje kalula banganaka yase ibona ukuthi ngathi angimukele kule yasiphuma othi thema isiphumile wasesho yedwa wabo wathi hayo umuntu onjani lo ophuma la na baqala ukuzana ukuthi ubone ngathi ikhona into engibone kuye lo baba umayiziphuma bathi usholethu wathi phumile ake simbheke siphinde simbize simbheke ukuthi umuntu onjani. Ephakathi mabese bephuma ababe besayibona into yasizweni isithema iphuma yasithola nje isihlahla somsululu, isihlahla somsululu sivamsuka sikubedele ngathi yila sithusa ngaphansi kwaso yasilala ngoba abantwana basezulwini yayisebenza imisebenzi ayothunyiwe ilapho Nkosi emazulwini ifuna mina nawe. Siyacela ukuthi uNkulunkulu ashamba sikhumbule ubusifuna kwayo busithole kungasithunyuki ngoba ukukholwa kuyinto enzima kancane kodwa kufuna ubekezela ukukholwa, ufuna inhlonipho ukukholwa. Babe sebebuya sebetshelana ukuthi hayi asamtholanga kodwa abanye besaphatheka kahle ukubona kwabo ukuthi sebexosha umuntu kodwa engathi akusona umuntu olula nje umuntu ongelutho. Ngabe ukukholwa kwabo lokho abakuhlanganyelelana bethi bayakholwa benza bona yini uma ngabe kungena umuntu noma ngabe umuntu onjani bese benganaki na kuyikho yini lokho abakwenzayo onembeza babo babahlupha kakhulu enhlizweni zabo kodwa basho ukuthi isikhathi sesifundile ngoba sehambile into yasezulwini abasana kuyithola bonke lokho asebekubona kamva abasezikwazi ukuthi bekubuyisele njengoba sithi mhlawumbe sithi ngabuyisela ngale la. Siyacela abantwana bayingcwele ukuthi sikhumbuze uSenkosi yamakhosi esisitholile nathi semphefumulo ohlangene nenyama ngoba kukhona lezi nsuku abantwana benkosi siphila phansi kwensuku ezinzima lapho kufanele sibambe siqinise nasikhulweni wethu ukuthi uNkulunkulu noma esidinga kepha esithole sinendleleni singekho eceleni nendlela esithole sihamba ngayo indlela akasilaya ngayo abantwana benkosi. Thiwa ngelinye lamalanga ahamba inkosi yamaNazaretha yangena emzini othile yafika ugogo omdala wahalalisa ugogo wadumisa wathi ngiyabonga Nkosi, wathi ngiyadumisa, wathi noma sengahambe emhlabeni wathi sengibonile umveli. Bebesho njalo abantu abadala ukuthi umveli wathi yadumisa isanazi esidala sathatha konke esinakho okuphekwayo njengoba kuqala bepheka ukudla kwakuqala sabeka bathi Nkosi yamakhosi yabe nayo isikwinibela ngiyethemba njengoba sisho sithi ngiyethemba kwaba kuhle kulogogo wajabula wamhlonipha uNkulunkulu wethu wambeka kahle wahlala uNkulunkulu wethu kwaze kwafika isikhathi sakhe
akasihamba ngaso esedlulela phambili wabonga waqhubekela phambili bantwana bayingcele wahambe ifuna lendlela lentaba akayithuliwe ehambe ifuna engayazi bantwana benkosi ethunyiwe kangcwele sithi uNkulunkulu oshembe emkhulu inkosi yamaNazaretha ushembe uyingcwele aqhubekela phambili inkosi yamakhosi yafika emzini weNdiya yafika yacela ukulala ithi nomzana ngoba bekusho njalo qala cela nje indawo yokuthi ukuze ikhaya kuthiwana ngempela engiyazana lingamhloniphi lambeka kahle lapho nalo kuleyo ndawo elinayo bathi yalala into yasezweni ithema izolala yasihlabelela uvukana ulala nathi yaqala iNdiya lathi kanti ngabe umuntu onjani lona hayi lathula lala nalo thwetseni yavuma inkosi into yasezweni yasho ungana sezweni kwasho abaningi abantu basizweni engikhona ukuthi njengamanje yayisho kanye nabo bonke manje bamhlala bamaNazaretha kuthiwa bethuka iNdiya lathi hayibo umuntu onjani manje lona engimlalise eyedwa kodwa njengoba ehlabela uhlabela abantu abaningi ngabe kwenzakalani laqala manje iNdiya lethuka lathi hayi awuthi-ke ngithi ukuhamba nami-ke komakhelwane lobabekela indawo enkulu kangaka hayi basilahamba iNdiya lababuyela babona umakhelwane bazobona indawo enkulu bamthola ehleli yedwa Nkosi siyabonga uNkulunkulu ngohlonipha akasikhombise kona mina ngeke izibongele inkosi yabonga ukukhombisa into enkulu kangaka nenhle kangaka Nkosi yamaNazaretha wayihluphekela ngizincengele uNkulunkulu ukuthi ngiyacela nje ukuthi uzongikhumbula noma ngisoni phambi kwamehlo kodwa ungikhumbule nami ngize ngibone uNazaretha noma sengidlulile kuleli zwe lasemhlabeni kodwa uhlangane noNyaziso bantwana benkosi ngizozixolisela nje ingaze ngone ngoba kuvele phela ngincane futhi nobubhembe bukhona ngiyacela ngalawo mazwi uNkulunkulu akasengiphe wona nami azangilobe akhumbule indeni yakithi kwaDebe ekhumbule indeni yaseKhabomali kwaBheka ekhumbule zonke izihlalo ezingembethe ebakhiphe egodini zosizo bakhensile bana bavulela amasango abangenisele emzini engcwele ngithi noma ngiguqile nami ngibaguqele ephushelwe behlangane nabo behlangane nayo ngegama likaNkosi Yesu Inkosi busenzwe
ngizama nokuyikhetha inkosi enhle eyakithi ebuhleni ukuphama amaNazaretha uShambo engcwele inyazi phezulu. Amen. Bwana uguqe phakathi kwabayingcwele wamhlongo igama abazali bami bathi ngosifundo. Uma inkosi Dlamhlathi kaMayekisa iko wamadlangala phansi kwesihlahla isivulelwa iTV yasezulwini. Ithi inkosi ibona amaphisi ehamba nezimalase esondela mayibuka kamamana ubona isiphumo umntwana omncane wenkunzi ulele ebese khathazeka uNkulunkulu ukuthi ngoba ilele ayivuyi ingane seqhamama ibaleke ngoba kuyafumaniseka ukuthi asondelanga kuyona. Uma esondela ayivusa maye ivusa lesi siqumo bese beyanikela amaphisi enikela ebejuba nangamagala. Uma enikela zigeje imalasi lenyamazane ishaye ematsheni ishaye ehlahleni athethe amaphisi athi sithe kuye zihube izisithele phezulu sekuthi sekukhuluma yena uNkulunkulu ekhuluma naye. Uthi uNkulunkulu owubhombela ekhuluma noNkulunkulu owubhombela uthi Shembe uyabona laba bantu insitha zakho kodwa ngeke ziqome. Kwenzeka lo mlilo bazama ukucisha ikhonzo ezinhle abe ikonzo. Icule elinye balikhandayo ukuvimba ubhombela ubaqhubeke nomsebenzi wakhe wobuthixo bakhe. Bathi ngoba wena uthi uNkulunkulu noma uyisithunywa saNkulunkulu hamba uyobhabhathizela ulwandle. Uthi umame wakwaXhosa owayelapha yana emsizini eyisiphiwo lo mame ekushwabene inyawo engakwazi ukuhamba ngemsipha igoqene nezandla wayehamba sakugaqa. Uthi wale uzwa lolu dumo nalolu daba bedlula ngasendlini lahle likhona bevungama bethi siyakwesizwe namhlanje ukuthi uzalumela yini ulwandle noba lethi ngifuna ukuyibonela ngawami. Uthi wafikelwa umuzwa wokufisa ukuyobona wayiphuphutha emakhukhwini wayithola enabothumbulwana wabe seqasha urisho wehla mayehla edlula ngaseThiloni leNdiya waze wafika ngakhona mayifika uthi ufica abantu bayizikhumbo sebenolwandle bayabuka kulindwe lo muntu okuthiwa udukisa abantu. Uma besondela sebeyafika bayalinda uthi kuyezwakala wakhona nabomthetho ngoba befuna isizathu esibambekayo sokuba uNkulunkulu bemvukele ngaso. Wakhona nabomthetho bephethe ikhali bethi kwafa umuntu siyambulala. Kwayaphuma iDlamhlathi ehlathini yaqonda ulwandle yafika yamosebenzi olwandle yakhuluma nalo yayisingena ithe igamanxa ngokhala amanzi bamemeza bakwaSidodla bathi hey mana lapho bebona amagaga asenza ngamandla. Waqhubeka uThixo waqhubeka athe lapha ezansi kwesivalo wabese esebabiza kuthiwa kwakwenzeka indaba amaNazaretha kwakuke qhamuka igagasi liyindunduma kubonakala ukuthi lizawumboza kodwa inkosi yezulu nomhlaba ubhombela kuthiwa ayikhomba ngomunwe bese lishona phansi liyehla lifike sekuthethe baba kuyena. Uyababiza uNkulunkulu uthi wozani abasebembonile lo Thixo ngoba amaNazaretha babekhala ngokuthi maye wafika inkonzweni lapha afike khona ababe ngamarephelo babewahlanza ababezi inyonga babesukuma behambe ababezishosha babehamba nezimpuphu ezibona labo bantu babevele ngaleso sikhathi bese bephenduka bemkhonza uShembe. Uma sebesondela besabu waphuma iDlamhlathi yahlaba ubhoko yaphuma yabalanda ngababili kuthiwa yabaqilisa. Uthi lo mama wakwaXhosa wabe seba nothando ebuka lapha phakathi kwenyawo zabantu egaqile elibuka le film yasezulwini. Uthi usiyasuka ufikela uthando yagaqa uyachuma uphuma phakathi kwemlenze. Uthi uthe sesebene sethanda ukungena naye ezofikela uthwana kodwa manje inkinga uthi mayisondela amanzi afumaniseke ezesifubeni bonke ezongena ngomlomo. Kwayayiqeda iDlamhlathi mayisiqede konke yambamba ngesandla yaphuma isibaqedile yambamba yangena nayo. Uthi akabe sawubona umhlaba ngoba uthi amanzi amthatha amgomonqisa mshawule impotho uthi weze thithe esihlabathini ngekhaya. Uthi wathi esasimangazwe lokho ukuthi ngabe ngiyafana abanye bephumile. Uthi wezwa qhuma emsipha nezandla waphuma eseyibalekele ihambela ayibonga inkosi. Sekudlala phansi
mase sezogcina wadinginina engasekuya empande uNkulunkulu ngemhla yakhe sefudumele seqhabuka umfundisi uMbazini uzawukhuleka ezulwini uzawukhonga uThixo ukuba eyezweni lasenyakatho ithi namhlathi ngiyaxolisa mfundisi angisezukusuka lapha ngiye empande ngoba sebengibizile emuva nami sengisabelile uthi hawu nceke yenkosi bazangibulala abantu ezweni lakithi balinde wena nkosi yamanceke yenkosi babe sembiza ngenceke yenkosi esayifihlile uNkulunkulu ebusweni bomhlaba uma secela sekhomba uthi mfundisi hamba phansi kwalesa sihlahla ufike ungaguqi ukhulume naso uthi wena obize uBhombela ngicela ukuthi umvumele ayezweni lakithi ngoba abantu bazongibulala uthi ufike ukhulume ungathandazi ungacimezi uthi ngoba ngihleli lapha ngizawukizwa impendulo ngilapha uma ekhuluma umfundisi uMbazini uyafika wena ocele ukuthi uNkulunkulu ajike inceke yenkosi ibuyele emuva osuyibizile ngoba ithi sivumile ngicela ukuvumela nyathele emazweni akithi ngoba nami njengoba ngilapha ithemba lalabo abantu abasele likuyo inceke yenkosi ngicela umvumele wathi buya umfundisi uMbazini yathi sekulungile mfundisi ngiyabonga sebevumile sebezwile sengizwile sebevumile ngapha sengizawuhamba uma isihamba inyakazo umkhumbi kaBhombela egudla into abangasemseleni sekuyenzeka kuba nemvumbi ngemuva bakhala ngokoma kakhulu abantu ngoba uNkulunkulu wayihamba ngenyawo lonke izwe lithunga ngoba bezweshila ubaba uma ehamba sepanemvume ukhala abanemuva bathi hayi somile nje usayeza uNkulunkulu eqamama useyama uthi hayi ngoba nithi nomile lomuze niukhombayo akhoba uthi umuze nizawuthola ungaphambili nakhona abantu bazomdayisela ngoba bawalanda phansi emseleni bahamba insuku ezithathu mabewalanda uma befika kuze bezofika uqamama nalomuzi isiyami ngamhlathi isiyayikhwayitha ikhipha uciki isiyabanika ithi nizawuthatha nasi sibawuba uningene nikhuleke nicela amanzi babengena bafica umame intombi endala ihleli yenebe ithi ngizomdayisela ngoba nami abantu abambawalanda kanzima lamanzi useyawathatha owayewathathile useza kuBhombela uyafika uyamnikeza isiyenza imigilingwane yasezulwini lasezulwini wabusisa iyabanikeza bephuza bebathi ngesitawuphake sasisodwa baphuza wadela omunye wadlulisela omunye wadela omunye wadlulisela omunye wathi yathi namhlathi ningakhohlwa niphuzise nembongolo ningihamba nayo ayegibela uThixo yayikade isuke ezweni lakaPhunyoni bangaphosisi usebeyaphendula isivalo bayayithelela noNkulunkulu ugcwalisa ishumbu lakhe yaphuza bathela yaphuza ithi indaba ezikolweni alike linye igama nathi sithi likhona uThembe uBhombela amen bathi futhi kwaIsrael wabusisa izimvo zahlula umhlangano uBhombela nalapho wabusisa amanzi ahlula umhlangano inkosi ezinhle amen efika esibona lapho sesibonisa khona namhlanje mase sefika usethi bafundisa abayisikhombisa niyangisiza ekseni niyawuhamba niyothandaza phansi kwalesa sihlahla uthi leyo balinye ivesi bese nithandaza uma sebethandaza ngakusasa sekuyenzeka babefika sekubana sebaba nomuzwa womnandi womthandazo sebeyalula uyaqala umfundisi uThabede uyashivesi uyathandaza alandeli babuya kakhulu uyathandaza kuthi mase sekuzoba umbucina ebese ekuhlahleni kujilika inkawu ishaya inkingi phakathi kwabo ithi isho baqeda basukume bathi gubhu babe lapha buqamama babuye bekhumbula ukuthi abavalanga ngoameni bethi asibuyele athi nomunye umunye uameni awusekho base bekhumbula ukuthi ithe namhlanje ababoyilandela iphansi emseleni la yebhabhatisa khona uma sebesuka beyilandela iyafika iyaphendula ukuthi abantu ngiselikhona bathi inkosi bathi nceke inkosi esikhona uthi ufikile umntana ababengimthumile bathi cha sibonanga umuntu kodwa siphazanyiswe inkawu sathandaza uthi bithunywe yimi uzawuqamula loyo mthandazo Shembe dodana lama yegisa uthi uNkulunkulu esenzele umsebenzi wakhe zabona zonke izizwe kodwa ngixolise
ngalithuba ngehlele ngezansi inkosi icela ukuthi sikhumbule ngoba idlamhlathi ngenye imini sebeyihlupha beyinkolo beza ngayo imithetho yezwe bemhlupha uThixo uthi ninghlupha ngoba nakho ungafundile uthi bayeza abantu ababo uthi bayeza abantu abami bazawufunda cela Nkosi yezulu nomhlaba ukhumbule abantwana bakho abakongqondo banzi sisezindeni somubi Nkosi yezulu nomhlaba ushembuwe aka prophet angali bake bethi is prophet wakhuluma ngoba izwi lakhe aliphansi wakudala lokho wathi bayeza bayakufunda bazongimela nami kunjalo namhlanje Nkosi amakhosi iningi lethu sikuleso sibusiso Nkosi yezulu nomhlaba wasikhulumakho sicela usikhumbule shembo egcwele uthi konke siye ngakho lapha sikuthole bese bejokoza abazali ngoba basifundile izinto ezinhle yobamlulu umsebenzi kaThixo esontweni namizi yawo babamkhulu yavuka nami sengehlela ngezansi khumbule nawo umkhumta wezulu baba nokamntana inkosi ehla amazulu uyabazi la bekhona bawena inkosi kusele kuzule amen. Mana lencane sekumama Gadeke ngibinga lehlala isezulwini zonke ukulandela wazo egameni leNkosi lesizulu amen. Banaza ingcwele ngihlabele isihlabelelo okhuluma ngomnaledi ngoba Makhoba ngikhumbula matsatsing a kgosi letsi wa mathomo o Lesotho hodima Thaba Bosiu mana Maselu afika ubaba uNyamendala efika kasi emosamoya bathi uNyamendala ufikele lapha ehandade Radebe ndade Radebe bare neli munna ilisilebe ho adingwana ka yena anali basadi babane bari ke sithembu ka siZulu rona re ke se khadikana monna ena bare upombela ufikhela lapela hayi kasi emosamoya ngesimo somoya ngesiZulu uma belele egcekela kwakhe emzini kaHadebe kuthiwa mabelele ebusuku nikenizwe manaza ingcwele makwini kungesonto sekuphuma imigidi ukuthi kwenzakala ini kuba khona into ezekayo kumuntu mase qala khala imbobo kuthiwa mabelele kuzwakala lesihlabelelo sihlatshelo ngaphandle ukhala imbomo ukhala isigubhu ukhala yonke into kuthiwa wovuka uba uHadebe wovusa abakhosikazi akhe hayibo bomme ake tsole ngamontle tsobona hore o hlahile ka montle ka mona bare uma bephuma emkhathini ubombela isithima samampondo ehamba njengombona bakithi niyazi esonto kwenzakalani sisemhlanganweni kwakunjalo kwakuyiziqa emkhathini emzini kaRadebe
emhlabeni nanti ilizwi lomemo njengoba ngikhuluma ngaso nje bangcwele yilapho uBombela ahamba khona ayogcaba uhlanga kithi sina beSuthu lapho aqoqa khona abeSuthu ngoba indawo yaseLesotho isizinda esikhulu sabeSuthu abaTswana abaPedi kerura bakatshekore baTswana dumisa shembe ilimudimo wafika kanjalo ke ngiyabona kusho ukuthi unogogo wami umsima ujamba ukuthi nayi khona ngalelo langa lelo lelizwi lo memo lafinyelela ngalo langa kuye amen mana zengcwele ushabo uNkulunkulu efika uBombela enhlangwini ngapha ngaye ngibe nenhlanhla makuyobeka inkosi uThimo lenkosazana uma silapha yana nanka amanzi lamanzi ahuba mnanda vela mapha siyawenza mawungena kuwo lamanzi nasey'nyakweni ayizumzimba nje ube kahle ebese siyalalela masekukhuluma kuthiwa lamanzi avelaphi kuthiwa vela ngapha ngasenhlangwini kamdibaniswa lapho uBombela akhipha khona amatshe ayisikhombisa ufika kulelizwe kanjalo uBombela kuthiwa ufika insizweni kaShibase ebize ngokomsebenzi kulelizwe laseGoli ike lona iNazaretha izinto zalaphakathi masixoxa ngathi inganekwane kuthiwa uhlangana noBombela kwelizayo uma ehlangana noBombela bathi uthi uBombela hawu mntanami chawe kwenze kahle konke awunasola awunalutho kodwa mntanami la ngikhona kungena ngengubo emhlophe le ngubo emhlophe igqokwa emhlabeni ngakho ke mntanami kuzomela ubuyele emhlabeni mina nawe sesiyohlangana nawe ezweni lakini besho ngapha eningizimu kuthiwa malengcwele kwaphela iminyaka emine lelizwi elikhulumile ngoba kuthiwa wathumela ekhaya wathi makwenzeka ngihambe emhlabeni nize ningisize ilawulami ngoba emakhaya insizwa iba nelawulayo ebese kuthi mangabe ikhona into emhlaba eqomile lapho uma leyo insizwa sihambile emhlabeni kuthiwa kubonakala ngokuthi kudilizwe idokodo ilawula lalo insizwa nentombi nayo besiyabonda hawu uvelele Nkosi yami angisezugana umyena makasekho kuthiwa kanje ningisize noma sengihambe emhlabeni ningalidilizi idokodo lami ngoba kukhona uNkulunkulu wami ozofika lapho ngicela mayifika nemlalise kulo lelawu lami niyambona ngani na nombona ngokuthi ofika egqoke ingubo emhlophe manje ngcwele uthi awahamba uBombela eshumayela kuzo lezi ndawo lezi ya bamlandela abantu abaningi wafika emzini kaShibase u1924 umhla ka8 kuJune efika emzini kaShibase esefika nabantu njengoba lelizwe ehambelema beselandela nabantu lahamba khona kuthiwa mayifika kulo muzi manje ngcwele uthi uBombela ibakwethu uvela ube nesithombe ube nomuzwa abantu laba bantu badinga ukugezwa ngokwasizulwini phosi zabagezelaphi kuthiwa lathi izwi hayi baba ukhona umfula ngapha ngasemzumbe bekhomba lapho kuthiwa hayi bantu bami sengikhumbule kunamatshe lathi nesawabeka sinobaba muzukwa lesi esasekela ngawo umhlaba mzosidala umhlaba kuzomele ugujwe lawo manje lawo lapho esobhabhadiswa khona nina kanye nezizukulwana uzele matengole niyazi emanza khona abantu abangambuka ushembela manje uzabona abangale kwelizayo ebese bayabuya bazosicela sibakhonzele kushembe uthi akwahluwana bethi akuzoke isibone ukuthi wayekhona yini kusasa kuzoke isibone la ngempela ukuthi waphatha amapiki amafosholo yezwi likaBombela isimo semampolo umqali walolo hambo lo esinjenje namhlanje ngaye singabeSuthu nje ngangizibuza ukuthi ugogo uthi
ngiyokhonza kule nkonzo ngamaZulu ngizwe isiZulu sonke yena noshembe wakho mina uzongizwa kodwa mara ngale mfo ngakusasa kwanikela lapho kahlathi ikhulu kulo lapho ekhona khona lawo manje yogujwa cha kwagujwa kuthiwa lapho kumele uqala awubamangala manje nababethi ezokesibona lapho mabethi ilanga malithambama kuthiwa lapho kumele sibili hayi uyagijimisa yakangqongo ehamba yobika kubaba inceko baba nceke inkosi aseyiphumile manje kuthiwa wathi ugombela awakaphilele hamba niyophumula umuntu abahamba bayophumula komsombuluko lelanga lelo beqale ngalo ngolesibili babuyela aphuma ngolesithathu babuyela aphela wonke amandla aphuma kwaphuma amanzi ugombela babhajisa abantu basenhlangwini kuye leyo ndawo leyo amen bangcwele ushembe uNkulunkulu naye insizwa lapha eTafsuku kwamanje uThembalisha itimeleni bekathi ma ngene esitimeleni athole kukhona amaNazareta nyanye atshintshe icoach ayongena kule akalone Nazareth umsizwe lize ngokusebenza kuthiwa kwashaya sakhe selifu wahamba wayekhaya ube umzingeli ma esekhaya imalasi eziningi ayizingela ngazo kuthiwa wahamba ayozingela mahamba ayozingela khona lento kuthiwa makinga lingobe sasibiza kanjalo umhubhe inganga zakhe zavusa inyamazana zayigijimisa inyamazana nayigijima inyamazana yawungena lapho kulo mhubhe naye walandela bancane hayi kuthiwa zahamba imalasi zahamba cha uyabona lelo ndawo la siyakhona manje khona akuye libuyayo wayibiza imalasi zakhe nazo kuthiwa zabuya ngokushesha zamdlula endlele zamshiya zigudla kuwo lo mhubhe loyo uma ziphumela ngaphandle sinalilanga kuthiwa azayithola indlondlo inyama lalisa kwasale phansi nangu yena uyenza ngemuva eyalandela mayethi uthi uyithola manje simlindile indlondlo manje ngibona ukuthi kwehla unyama ubombela egqoke ingubo emnyama barking umsipha umhlophe yayibona la esithombeni yafika ngena phakathi kwakhe nendlondlo kuthiwa wayibheke emehlweni lesizwe wathi wangibona phi hayi zange saphendula ngithethe mayiphenduka inyama endala ibheke ngakule nhlathi into kwabona sekulele inqwaba yeyimpethu Nkosi busemzweni